Jadi ya tu tahu si tongan na arat dasangnya dia na tanra isetang, ale na tanra isetange. Tapahannya? Makanya namo ta baca ayat kursi dia tu nulai nasaba okiyawatan monro. Maka dapuran yang baca na mak baca ayat kursi na dia na memang dek, na ini tanrai. Maka dia isetange memang tu kaje lari na dia na cocok pa ikut tanra ka. Makanya ia koto arat dasang tau itu pada tau tamang-tamangi. Dari tak kejan nak bawa makoi desa ke dalam saga poliwi itu ain. Pak Burana tu dua. Itu mata tariolo agi. Angka tu datudang biasa ki kumpura ki mama aga sana mapil masari maga tu datudang tapang ka hawa. Biasa tungka angin matapo macake sedih. Agi po makdewe nyama pagah. Itu ndak boleh. Itu mata ka tinggal ramo pero masih ada itu yang sekarang maka dah ya kong ka nak kamu tu cenderangi maka dia cenderangi sebenarnya itu ain. Cenderangi kan itu ain. Itu sikiri bu bisa kita amalkan. Tabace ko puraki masam pejam mangaribi ketelu. Tanya je sikiri tasbih. Tasbih na malaikat. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwad ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu majelis taklim yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam, ini majelis taklim apa Bu? Masjid Tauhid. Oh, khusus untuk Masjid Tauhid ya. Alhamdulillah. Saya untuk kesempatan kali ini sebenarnya jadwal ini baru tadi disampaikan. Karena saya dari Kolaka Utara tiba tengah malam, tapi karena ada keluarga yang meninggal, jadi ternyata Pak KUA minta saya untuk mengisi, dan itu tadi disampaikan sudah Jumat. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Angka hadis nabita tapi hadis qudsi. Ya sangi hadis qudsi bu langsung peluk kupong Allah Ta'ala laku nabita. Jadi teksnya dari Nabi tapi itu makna langsung dari Allah. Tania kurang tania tapi langsung peluk kupong Allah Ta'ala. Ya sangi hadis qudsi. Maka dari Allah Ta'ala absyiru haza rabbukum kada fataha baban min abwabis samai yubahi bikumul malaikati yaqulu unzur ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantaziruna ukhra. Maka dari Allah Ta'ala napodangi malaikatnya. Sebenarnya ya hadis perlu dijelaskan. Maka dari sahabat engkanang kawattu nabita tudangi oko ilalan nama sigi palawangan na mangaribe si bawa isah. Jadi rawat tuero palawangan na mangaribe si bawa isah tudangi sahabat
tajeng ni waktu sempajang isah. Mandari kapan ngidi makotoro di? Iya, oraki mas sempajang mengeridi, deta rewa. Jadi angka tau rewa, angka tau boleh. Jadi angka tau permas sempajang mengeridi, mak de inlau bolana kah? Angka tau nasa sahabat napai boleh. Jadi rawat tue tapa angkai nabi temasu boleh bolana, pak bolana nabi tepada ye. Benerin nama sigi nonroy, jadi kau tamai masuk boleh bolana langsung tamu masigi. Jadi masuk nabi tak boleh bolana, nalilingi pakaian nalipana, nasabari pita capa utuna. Maperi-peri nabi tak, maka dia korohan desa tak pose-pose nabi tak. Agi jero sendiri ngos-ngosan, maperi-peri nabi tak langsung napat tulak ke dua utu noko yolona sahabat narosi pulung-pulunge, nak panapakan jaki tu dan nabi tak, napai makada. Silalona angkay po ng Allah Ta'ala Mario Marano Mario Marano po ng Allah Ta'ala napodangi malaikat na makada itay ro atakku aga nasa nabita nabuka ipo ng Allah Ta'ala pintu na langina gara-gara iko manang angkay tudang ko matajawat to sampayang. Kita paham hakikinya hadisa. Maka dan ia na angka tau tu dari masigi niat na kopure mas sampajang mengeribi. Namun roko masigi na sabak niat na tajang ni sampajang isay ia na tutau ibu karap pintu langit. Ia to na tutau lay rampe madi cengok ko pong Allah Ta'ala kuyolo na malaikat. Yang ketiga ia to na tutau malat dani nabita. Jadi talu talolongan nga. Nomor sidi lay bukarangi pintu langit. Nomor dua maka dia pong Allah Ta'ala na podangi malaikat na itay kerotak kuyaw. Lihat hambaku. Puray makasibiang natajang ngopi pakasibiang. Nasabari pamasay na pong Allah Ta'ala na paturong. Napa makada nabita. Itulah hambaku yang umatku yang aku cintai. Jadi ya ko meki ipojo ko nabita. Meki nilaw doang malaikat. Ibukar pintu langit. Lolonga baraka. Ya ko puraki masampaja mengeribi. Ajak tasalim sigi. Onroki mata jawat tu. Agi-agi mani ipigau. Meki mengaji angaji ki. Tapi si kanjak-kanjak na ko tulay asam paja sunnah ki anarakanna. Namanya sholat sunat awabin. Ya, paya tu awabinnya dua rupa. Angka capak na duhae, angka to palawangan na mengeribi si bawa isah. Tapi dena sapaka mana tau pandrete okoy palawangan na mengeribi si bawa isah. Angka makadatannya awabin itu. Angka to makada awabin. Tapi dalilnya yang paling kuat itu capak na duha. Biasa ki masam paja sunnah duha tate 10 liwa. Macawe ni loro. Iya na tu makan jalada duha. Iya na tu duha makan jalada nasaba duai pungsin na mancaji awabin Jadi niat na sampaja sunnah duha tapi posisinya salat itu awabin. Disamui sange awabin. Pada koto mas sampaja 10 2 tahun tanah. Ia dampengi dosa 50 tahun tanah. Ya riasan awabin. Iya. Aja tak kadai makunru-kunru ya sampajangnya pak capak nama ni. Iya na tu sampaja duha maka jalada capak wetu iya kotulei tapi sakang. Ia kota mai duha pas awal duha tapak sampaja sunnah ki don rakang duha. Tanya suruk ya duha. Ia ko suruk liang. Jadi sholat sunnah duha 2 rakaat. Rakaat pertama ta baca kupura ki mak baca Fatihah ayat kursi ak 10. Tapala mo ayat kursi to? Iya. Ayat pak duka setan. Tapi ingkatu tu setan dia ni tahu ayat kursi.
Jadi tabaca kamay ayak kursi na pakilaw matinro naganggu ki seta maka mana ka mana napura nak baca ayak kursi dade mo pa aja naganggu ka. Siya mo pi matinro matakku. Biasana kesalahan tak nomor si di deni sampa onrong ekotome matinro. Nonro ya tu. Jadi ya tu tahu sitongan na arat dasangnya dena tanra isetang alena tanra isetangnya. Tapahannya? Makanya namo ta baca ayat kursi dek tonulay nasaba okiyawatan monro. Maka dapura ni baca na mak baca ayat kursi na dena memang dek na ini tanrai. Maka dek setangnya memang to kaje lari na dena cocok pa ikut tanra ka. Makanya dia koto arat dasang toma koto pesat di tomoto eta sampai yon rotak membaca ta'awus. Si kanjak-kanjakna membaca kulon surat binas atau ayat kursi sampai yon rongi. Enak yon riliu insyaallah. Yang kedua, angka tujing lebih tinggi kekuatannya daripada kekuatan tak. Dene rulle. Namui baca ayat kursi nasaba iya rotapa dena pada. Itu malam-malam mai tapa ini baca ya kursi ai maka dia setang jingnya Dewi tahu ko ya seka naiko makanya katu papa guruna atau pandrita layoki asanna alena panguluta khalifah Umar ko watak kale dengan memakai jari telunjuk jadi lay patami pak jalok ko langit-langit nah ini apa yoki papa mula puluk pusi Umar bin Al-Khattab dia naganggu ki tulat tu ele. Tapi yoki bahasa Arab dia yoki bahasa Indonesia. Aja tak ada umereng deh. Yoki bahasa Arab iya itu yang paling bagus cepat dena ganggu ki. Iya. Jadi ulangi pemang jadi iya ko masam pajas sunnah duha ki ripa mulawat tuwe jadi misalnya makwe tete pitu natama duha jadi pas jam 7 atau jam 7.15 jam 6 sekarang ya. Ikut tete anak berarti sekitar jam 6.15 sampai jam 6.20 berarti setengah napi itu di mau pejamah. Duha di awal 2 rakaat tajamah. Jangan 4. 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ayat kursi ke-10. Ia matuk rakaat kedua anak kulullahu ke-10. Hadis iya robo poluk ko alena fangulut ta Anas bin Malik itu hadis marfu ya sange hadis marfu hadis yang langsung disandarkan ke Nabi dena ko sahabat langsung ko Nabi ta jadi narampe Nabi tanani gini kita umat duha ripa mulawat tuwe nabaca surahnya adalah ayat kursi di rakaat pertama 10 kali, surah lila 10 kali rakaat kedua, maka ia tu tahu pasti ya masih ukupong Allah Ta'ala. Itu jadi ia narota jama kode itu tamarep palada tuh. Tapi donra kami aja tejami apa? Ya komeki pak ganda ya pak alengi jadawat tuh. Misalnya sijang napaki maduha si pemang. Ya jadi kita pasti sambung nih. Maka dia jama 2 pura ki mak beres salan apa sih ki maka dek dipisahkan. Ia narona makan jalan dak ko tulle malai capak na duhae. Jadi yale jolo 2 pamulanna na patala anna capak na ganna ni ruwa. Ia ro annang ni capak na mancaji awabin Tapi niatna duhamo cuma fungsinya itu awabin. Ia tu ampai maka da mega tu salah paham maka da ia sangnya solat sunnah awabin solat sunnah taubat angka to maka da awabin angka na maka da biasa tanai ka kada kega ni pala yolo apa kami galada sana nasang masam paja sunnah taubat ki ka ustaz atau masam paja sunnah awabin ki mana sadena pahangnya tahu ia sangnya awabin bahasa Arab awab kembali tau rewa tisa nih maka da tau rewa magi ni asa rewa na sabak pure masam paja subuh metalada waktu dia kasampajang na jama linona kang age bigau mabalu masasa masering kada jama to
Iya ro tahu ka dia sampaja mapamula pura subuh kan? Mitta dia tu mas sampaja melo 6 jam. Bahkan hampir 7 jam di situ. Iya na tu ampai ko tolo mas sampaja ngoko tu ko macawe iloro ya sangi awap tau rewa. Nasaba pura nasalay waktu sampajange dia ka sampaja dia pada ko mangaribi sa si cawe kang. Jadi mabela. Jadi rewa ilo ko po ang Allah Ta'ala rigaw angkana mas sampajang. Yan na riyasang awap. Ito, tau rewa. Magipe ng katoma kada sampajatoba. Pungsin na yung sampajang ngewe. Pasusudosa selama 80 tahun. Yang payasa sampajatoba. Jadi pungsin na nalagado saya 20 na tahun. Yang payasa sampajatoba. Iya to simpayasa sampajang awabin nasaba rewa ki lo masompa ko po ng Allah Ta'ala nasaba tumarepo ko jama-jamalina na to rewa. Yan na riyasang awab. Jadi itu sampajasun na awabin. Makaday awab nasaba taon na. Iya to siro na makada toba nasaba pungsin na. Tapahan ni. Jadi ya mo sampajang awabin ya mato sampajat toba. Pungsin na mi mancaji toba. Tapahan ya? Jaja tak ada kaya kan jolo ijama sampai jangan wabinge ke sampai jatoba. Ia mau sampaja ngiru waktu na susuni dosamu itu kuncinya. Jadi ya ko mas sampaja ko kutuwati iko na termasuk dianggap awab orang-orang yang kembali kepada Allah. Tapahan itu? Padami ko mangaribi isay mania sang awabin nasaba syeso ko makareso iya mangaribi isay aja namo rewa lo bolamu pasti kan cede betul na. Dia kan si jannah aja nemu rewa jolo selain gitu jama-jama linomu fokuskan diri untuk ibadah tak kalian kesampaja si cawe kalak ya nariasang awabin kelebihanna yona hadis akutseu bacangi maka dari puang Allah Ta'ala iterotaku podangi malaikat terotaku silalona pura makasiwiangi dena salai wiro bolaku natajang ni pakasiwiang ni pemang ipure mas sampajang mangaribi mas sampajang isa dena salaiwi lai bukarang pintu langit jadi ako meki itarima dotta palawangan na mangaribi isa makan jalan dayon remilodo nasaba puang Allah Ta'ala bukarang pintu langit na iya tupak dongang latu aras na iya ro aras yase jadi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, lalu langit ketujuh. Angka mana tuh malaikat monrongi pintu na lagi Nangka mana Nabi monriwi. Jadi aku tak buka itu pintu na langit lodong berarti langsung tembus soko aras. Iya ko dia tak buka sak barak ki ataja ngilat tu so kami si na pelapor. Gitu kamakira. Jadi angka tu tahu ibu kar pintu langit. Kega tau pure mas sampajang mangaribi monro masigi angkai tajang sampajang sampai dena rewa kecuali monro mak gosip melomu rewa tapi monro mak gosip ai dena lolo gak tau make itu pak dena tajawa tu sampajang mak gosip mi itu aja jadi dewa kada sinin na tau monro masigi buka pintu langit belum tentu ajak kami sikap diminasan juk berewa angkana sama curita kok ai dega pintu neraka mi buka gitu itu jadi tapahange makanya iya naro pentingna ya sangenia okui lalan na pakasiwiang ni nasabak pada monro masigi waddi jaji ci di malolo ngapamase ci di dena lolongan nasabak niatnya pasangnya jadi ini ibu-ibu manu mi itu ibu-ibu mereji kasih nasabak mega urusan nah merepah karena memang kewajibannya juga untuk anak-anak dan keluarga. Jadi upasangi ia ko angkat tugas tak makada napa je ia ambo anakku mandrus tas kopoli masam paja mengeribi rewat ni. Aja na ton romasigi aja tak kada layolo niko. Kaya mon romasigi de ko dega ta pasadengangi madosa ki. Nah, makanya ridhonya suami juga itu adalah pintu surga. Iya. Jadi yang katuto ibu kareng, tanya lalu pintu lagi ibu kareng, pintu na surga. Iya. Kalau suaminya ridho. Iya. Jadi itu di makun raya loki masigi mak berjamaah.
Engka tu hadisa na nabitta bu, hadisa na nabitta. Maka day nabitta iya tu makun raye makanja kokui bolana mas sempajang. Nakaling ya. Makanja kokui bolana mas sempajang, ya kokui bolana lebih makanja kokui lalap bilik. Sesangnya bilik kamera. Toh. Tapi yang kesambungan lah. Jika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Kesambungan hadis saya. Cuma mega mitau dia na baca roh sambungan lah. Kadai na bitta makanja tu sampajan na makun re kokui bolana, ya kokui bolana lebih makanja kokui lala kamarana, tapi ya komelo masigi makun remu aja masteng. Na bitta makada. Napa sap na makun re kami na makanja ya timon re. Jadi ti di makun re ko masambus sapki tasambul layoloy aja tasambul lomon re. Jadi panoi wijo sap imon re napai sambungin layolo. Jadi aku masambungi iolo na sap monre tonri masambul layolo. Ya to situ ko arone yolo yang makanja. Nah, tapahan nih. Biasa na sap agay tonro yolo ti monre. Yolo ay madodo tu sa dingah palata. Iya. Ya komeki matan re palata imonri. Pade tu apalan na sapna ronewe yoloy. Nah, cuma di ronewe angka aturanna cek dek. Pitu tau imonrin na imange ya tu onrom makan jala dak. Tapi aja tu si tabat kalau tato ngokoro kali katapu. Itu aja tu si nasembara maka doko naon roma kabal kon ahnya de salah kai imange ni kami patujuy. Ya, jadi itu tepitu okui monrin na imange itu orang istimewa. Eko pura ya tu pitue lau kanang ashabul yamin asanna. Jadi okwe monrin na imange lokor iro makanja korone ashabul yamin napa ashabus shimal. Nah, itu ya ampai kota maka masigi tapawala kana dewa ku bara dewa barani ko. Pak mitau ka manca jimang. Iku isuri jallo ka ngaon rota tak kala si lo bendreng wale kana. Karena itu ashabul yamin napa ashabus shimal. Makun raya imonri sebelah kanan tu makanja. Tabahan ni budi. Tapi aja to si talo kana mana nalo bakiri. Oh pangewani makada aku namula makada cewa ya aku kak bemonre ini aja jadi selamat tidak ya ko penuh nia ro sebelah kanan tasambun ni kiri jadi sak pertama itu masih ada istimewanya sebelah kanan jadi sebelah kiri nomor 2 mani itu napal sap imonri makir pada itu ko makun rei mak bere jama iman na si ba makmun na to si lempu mi. Ko mak berejama ki di makun raya, dia tu na yolo imata. Si lempu mi. Si disapyon roy tapi monritang nga imange. Dia na mariolo, si lempu mi. Jadi ko misalnya taluki mak berejama tapon ritang nga imange. Tapi dia na yolo monro si lempu ijamaana. Makmun na. Ya ko arone namo si pak dua mi tata tu si sela. Ayo lu iman na. Tabahan itu? Iya. Pak iya si lempu ki ko idi ko makun raya. Iya. Kalau jadi imam aja nak kada. Layu lu ko. Napa kemunrina? Dia ko. Iya. Jadi lurus itu. Kemudian engkau tu cek dek perlu takal lebih ngerabu. Aja tasamang imang ngeno ko suju. Jangan bersamaan. Letu pi imang ngiyawo kon rosuju na napakino. Iyo lo kamay tapah na imangi. Kang kay mamalolo. Yo poy mata ka malolo. Ya ko tahu mata apa maka Allah lolo letu ni awai di itu namanya mendahului imam maka de imam ko tu bahaya to napai matulak ketitimen re Allah napai napakajak istanau tunang kan ita yase tato tajang hi itu ndak boleh nasabak magai pak berejama
ipatokong nyokwi lalan na naraka iya layolongi imangi. Jadi Pak Berejama lay jami ngokwi lalan na naraka ipatokong itu Pak Berejama layolongi iman na. Makanya takalen kepu imang. Iya di imange tasalama kangi jamaata. Jadi aja tak kada Allahu Akbar kode teletu yawa. Jadi ko makadaki sami Allahu liman hamidah tokopi napa makada sami Allahu liman hamidah. Nopi yawa melopi letu yawa napa ki makada Allahu Akbar. Jadi usahakan itu liyolo igara kata na kata bereta supaya kan kami itu tahu macepak angka nape maka ada Allah penuh wih mana kemana tahu maku sama lain lalu iya roh angka itu tahu maku tuh jadi supaya maka dari gurut kali sidenreng almarhum kabesa bang kali ngacara mana maka dah iya ko jamaamu melo matoro tahu mega ega tuh madari topi tak kalupa. Jadi iko na imangi maculengi alemu supaya aja na layolok ko makmumu. Apa iya ko imangi matoro iya lena cik dimiatoro iya ko jamae makaiga. Nang katau patak kalupang. Ang katau tau mapat dini tu natato tulina taja manipan na piroko pan na piroko. Itu tau makina tu madari liwat lasin na. Iya, ang katau tu maket tasuju na nasa manyamas sa dinasa ko cek dek man itu dah. Iya jadi iya naro pasangangi maka daya di imange nopi takada Allahu Akbar ya ti di mamunge letu pi ulun na imange kolan onra sujudna napakino supaya dia nilai yolong makotoro ko makat dei malampu pi imange napaki menrek dia nilai yolong ko makitu kemudian ia mega salah ia ko mak bereselengi lo atau imange ajak lalu tak bereselengi di aja tak beresel ko mak beresel lo to imange mak beresel pilau abiyo napaki mak beresel lo atau kapan mas samangi mak beresel lo atau talayolong itu imangnya sana. Jadi iya mitu nadene layolong imange ko mak beresel nilo abiyo napaki ini mak beresel lo atau. Tapahan ibu di? Ya kok dia tapahan iman rasa gitu. Gitu. Ini untuk makanya majelis taklim memang itu penting bu. Jadi tapahan maka do makiro kaidan. Iya. Jadi apa dua telu tu hukum oko sampajange memang perlu irisan termasuk itu bu ya sange masabo narekodeni dapi imange rokok pahamnya jadi ya koletu ki masih rokok ni imange aja talansur rokok kata berek ki jolo takbiratul ihram jadi Allahu Akbar apa langsung rokok aja nak tak baca Fatihah. Iya mikode panano ulu na tokon na imange asalayan ni. Salamat ada pimo pimange rokok masamani menre tokong deta sabo. Ya. Jadi ya panaya sama sabo iya tu jamaah na makmunge na rekode na dapi rokok na imange. Tapi aja tosi tak langsung tama rukun imang langsung Allahu Akbar. Dia na takbiratul ihram. Salah-salah gitu. Dia na tamai sampajangnya. Ya tamai bijolo sampajangnya dengan takbiratul ihram. Napaki langsung rokok. Tapi ya ko sampaki baca Fatihah malas siko silalona morekeng. Napaki kata berek makota perrokok imange aja jo taroko ini. Tak baca Fatihah tapi tak palas sibani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Napaki rokok Allahu Akbar. Aja na tatajang ni makada aja na takada. Rokok bana langsung salaman ka waktu tamak baca Fatihah, wat ditabaca tabaca. Napaki rokok. Itu. Ya ditapahan itu. Tapi ya kode gawat tu mak baca Fatihah langsung bani takbiratul ihram na perrokok. Maka semangi maka de imange pole rokok na de tak asala yang sana. Itu dua dalilnya.
angka nang kasih di sahabat bu, tapi aja mau takori dia. Nah, mak kalasi tu matu tetoga atau kalilian nakedona. Angka sahabat na nabita, nasad dingin nabita mas sempajan nih, mau peri-peri. Nengerangi makado, dia nawat di palit tema peri-peri kau terlambat. Dia tu nang kayak di talari kau terlambat ki. aja talari naten nabita. Natengi. Jadi maka dia kau terlambat kau aja mau lari jalan sebagaimana biasanya. Apa ia tu mau lari nak curi kau setan. Dia mulai husu kata dere. Iya. Sebab memang kan gitu. Jadi jalan sebagaimana biasanya. Ya rosaba aja kan ni pas kak dega pintu nah tak buka ba mi makota sigit na nabi tamay saba pas okui pintu rokok inabita oko ni royolo na pintu tama kata bere na perokok pura mani rokok na pajoka jadi rokok joka rokok malala lakoro sapel matato masamu pura mani mak beresalan nabita napa pak itu nabita mukjizatnya kelebihannya pandangan ke depannya sama dengan ke belakang jadi mak kita lo monrina jadi dia nai monri matana nabita tapi ini te monri makanya itu ketika daksur itu mengikuti nabi tidak pernah balik nasabak naita memang jadi ni seru nabita purana mak beresalam makai nabita ni ga ya rona rokok napat joka maka dia sabak iya ya Rasulullah mi tahu ka asad di ko masaboka nanti nang kakasih terlambat napaku terlambat makai nabita de mudah api sampai jangan berarti boleh tapi aja mau takon arudi maka dah siapa tu teka topa tu sampai jam makalileng pada tahu macici itu jadi iya itu jadi itu anunya boleh itu boleh karena ada yang pernah melakukan pada itu mas sabo biasa bu angka mau biasa untuk pakai dan saya tidak mengatakan itu salah karena memang ada dalil iya biasa teh mas sabo ibu lagi kode itu Abu Hurairah mana tuh rubai itu nama berubah jadi kau terlambat ki misalnya matanga mas sampaja terlambat terpelai kode ya rokok sudah peta tapi pendek jari makohe betongan na dua nerakanga salah yako itu pendek jari mako tak pernah bala Allahu Akbar nabala suju jadi angka memang ya mak baca rokok lena suju nalalungi napa nadapi napa masamani mak berselang makor pamulanna tapi Abu Hurairah terlambat lai kode uli pendrekan ni jari maka dah salah ya kedua deh na curi mo ina bita pura mani mak beresalan na bita napa makat dek tambah iwi maparotes ya sabai podang na bita kada angka sije makalelek ke don magi anang ka imon riba ni napa na sambungi dena bala yon nak makanya na bita we ya tulat di makanja sehingga itulah yang berlaku sampai hari ini. Jadi yang kakama tahu teruntuk oleh pangi masampaja nabala ijolo apa asal yang siraka aja tak ada ketetau salah lagi angka memang moh tapi maka dia nabi tayana lebih makan jae nareko acuri mangi pura pimak beresal langi mangi law atau law abio napa ko makat de iko male iya jadi yang itu ketemu masampaja mengeribi bu na asal yang sirakang kenapa sirakat apa matahaya kita? Kako salah yang isi di. Kat dua rakang berarti rakaat kedua napa di sirakat tu matahaya ki. Jadi aku tu makan desi matu tu matahaya se. Mak tanya baca purang. Purai matu itambah cidi matahaya se ki. Kamu kira? Mega tahu salah pahat tu. Nasangi ko makiro maka aja matahaya langsung nomala dua. Tidak. Jadi itu tahaya pamula tak dini rekeng. Tapi lolongan ngapalang. Jadi ia kuasa yang ngisi di rakaat kedua matahaya ki. Tapi itu sebenarnya tidak terhitung. Tapi lolongan ngapalang. Jadi makan deki matu imange malai rakaat ketiga na imange matahaya situ. Atahaya si kio koro. Napa itu dua rakaat ngidi.
Akad deh nikmatu malai ci dia ro ketinggalange napa sih matahaya pacapurang. Jadi telun rakayun rui matahaya aja tak ada ka patu tahaya de makotiha itu. Jadi makoro ya ko tadapi kenro tadapi sampajange mesti takbiratul ihram mana jolo suju imange tadapi maka daw suju itatam masih tatat ko sape takbiratul ihram ki jolo na penuh suju makotiha ya jitatta itu libuka takbiratul ihram. Nah, kemudian ya namanya ganakan nama kunreye kamu wita atau panrita di napalaba tapi ya ko Syafi'i tidak boleh ya mega ya sadang nama kunreye itu bukan wajahun iya termasuk aurat. Jadi ya ko masali sapa ki nagangtok walong we batal di sempajange ko Syafi'i iya. Makanya upasang ibu komeki amang angkat tu salisa pa pole Malaysia ya pakai engkau ko pada kare nagat tamen re loko sadana angka itu matak kami to tak jai itu ditarik makos iya makiro telih nasaba ya sange wajahun iya mi capak nasadange iya yawana sadange loko alonge aurat nih. Nah sabatannya na wajahun karena sudah masuk leher. Nah iya tanya aurat makun raya itu rupan nami. May kanina kena. Man rasa nih. Iya. Jadi angka tu salisapa tatutu makobu. Angka memang tu angka ikat tamenre lokwe. Iya. Mega tu tahu maka dan apa kalian bisa di mak baca. Justru itulah yang paling aman. Makanya komeloki aman iro telih. Deto nama soli bu dik. Madimo iya tu bahaya nama kunreye na sabak dua tu alon nasi bau luat na. Namo silampa mi uluat tapita batal tu sampajatta apa ia tu ulu aurat jadi iro sarak kan kesarak na sampajange aga menutup aurat tatutu aurat ia kopitai ulu berarti batal makanya ketumakon re masali sahabat pita ko copo-copo di nawat ding itu batal sabab memang makanya pakai ki palapis lebih aman. Iyo po bulu-bulu halusu yoko tanya rambu asanna bulu nih si salah tuh makanya bulu mata bulu aning bulu inga bulu cepi ikan bulu mana nih tanya rambut iya kok rambut iya kok iya halusu yoko bulu dia nama rigaga pita iya roh iya minareko palai kong kasali sapa itu engka renda-renda na ya engka dulu namin re tato padan tena ya mako masalah itu iya. Jadi perlu ki matika. Jadi ini naro majelis taklim ya na majelis taklim na podang insyaallah. Malomo nih. Jadi tak usahakan menghindari itu. Ya. Kami mato ti balu. Ya, salisa Malaysia mi ya wasal. Apa rata-rata di Malaysia memang pakai itu karena mazhab Syafi'i. Kotom itu di Indonesia maka gaya sali sapat iya ma tingkak kani rinda dia mereka iya dia mereka kono lemui lakai tamalia ngangi dia mereka namo 10 tingkak na kono lemui meli iya toh iya dan tidak masalah bu pakailah pakaian yang terbaik ketika mau sholat iya ang kepesan na guruku ya itu di Torikoh. Maka daya nangka tahu na pakai mui pakaian nama kanja ekonomi mas sempajang. Denang katu nama susah pakalinon. Ya nangka tahu tu lilipak lusa na mina pakai mas sempaja sila ada tu mas padale itu. Iya na tu padamu itu kalau mak juma na pasangan lada. Aja lalu kau nak kalau kau mak juma.
jasa ko demo jasa ali pakai mo kami na makanja supaya magay madecing bija-bijam karena memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah. Iya, jadi makanya itu tahu pandai tapak hakiki. Ya kocia ko masus sa pakkalinommu de na macipi pakkalinommu pakai mo makasingi ko masampaja. Iya. Aja na ya moro dastar ya mo ya suso nga bolo ya mato ya suso. Ya mato ya suso nga pusa ya mato na pakoy ko. Ya manasi na boka ya mato ron napa ya mato na pakai lo masampaja aja. Iya, jadi gerunta. Ya itu. Jadi itu kuncinya. Mudah-mudahan itu pesan. Jadi mega tuh wasiat itu. Jadi apalagi makoko kan dia nama mega ni tahu dia nama reji pakaian atau iya pakaiannya makoko nama tak dua ni lemari apalagi majelis taklim itu cantik na bobon na ibu-ibu tapi biasa tuh tak terlumpur lami baru basi baru baru pu imang baru itu iya napa nih pakai masya Allah iya jadi ya rode enasaraga dia nama regaga iya apa enggak tahu tuh medari codok gara-gara saraga. Apalagi tuh ibu-ibu kome foto nasak asuku joli ko dia pada wajah juta dia pada aja majah kasih nyawana tuh. Iya ya kong kali wajah junna kada onri tangga ko iko. Aja tak kada suku jolo iko. Itu biasa tuh kasih gara-gara makor na tersinggung dia nalo mah pengajian. Iya. Jadi itu kuncinya upasangi banyak hal itu Pak Bu. Kemudian upasatoki hati-hati sekarang itu penyakit ain. Itu penyakit ain no medis. Tanya penyakit dottoro. Namo tacan nerimana dottoro itu ndoi makbura de to nasautu ko penyakit ain. Itu penyakit poluk ko matay. Ya kung kaaga makanja ita atau katau makanja ini tanatak ko dena matasabbe masih kiri itu sampai biasa ko tahu nama cantik tu maka dah masya Allah Pak Puang Allah Taala makibuai itu maka dah masya Allah akibuan Puang Allah Taala roto jadi ya kong kata iri nama kanjala dah maka dah ki masya Allah nanya mega tahu makokoi menonton pelekore nemu apa ibu-ibu majelis taklim ini kata termasuk apa ibu ketua. Jadi kadang-kala melihat itu anak-anak kita ketika orang melihat di situ jin masuklah penyakit sehingga penyakit itu pada tak tamat-tamangi menderita kejenak bawa makoy desa kedala saga poliwi itu ain. Pak Burana tuh dua di ru'yah tapi angka tahu ru'yah dia namanya sau ko ain. Iya kotis semui maka gara-gara iya nakan nai ain tasuri mak jenne iya rotawe napa tasuro dio talai wai jenne na si bawe dio na tabolorang ilaka na iya rotau nakan nai ain yaitu Pak Burana. Itu disiramkan punggungnya sesa wai jenne na si bawe dio na. Ya miko deni ris sama kada iya nasabari nakan nai ain deni satu yo buku ris samoi manyamang isuro bami dior mak jene napa dio nialo wai na yero wai sesa dio napa ibolor laka ne roto nakan nai ain paja nih itu Pak Burana atau di ru'yah tapi tidak semua bisa di ru'yah angka kui ru'yah berulang-ulang paja jolo napa rewa sih itu berat jadi perlu hati-hati makokoi iya na tu ampai to matot tariolo agi angka tudangi biasa ki kumpura ki mama agasane mapil masari maga tudangi tapang kahawa biasa tung kaanging matapo macake sading agay po makadawe nyamap pagah itu ndak boleh karena di situ bisa masuk penyakit itu makanya makadaki alhamdulillah dia natamai gitu jadi dia itu nakar bato materi lokong ka pemali aja mau kada nyamuk peseding itu kan biasa iya tuh tahu kan tinggal ramo pero masih ada itu yang sekarang maka dah iya kong kana kamu tuh cenderangin maka dia kan cenderangin sebenarnya itu ain cenderangin kan itu ain
Jadi dia itu nanti bawang. Jadi ketika ada sesuatu itu kita lihat kadang Masya Allah, kita katakan Alhamdulillah, kita katakan Barakallah, kata Subhanallah, begitu. Jadi kalimat-kalimat itu supaya kita terhindar. Ayana tu ampai kong katau marepa tak kejena, ayana tu magampan na tamay. Nah, ini penting sampaikan karena penyakit ini mulai banyak. Di apa tu ni sa Dr. Burawi? Karena bukan penyakit medis, maka demi itu nabi tak. Ayana tu ampai watunna Nabi Zakaria, ni kesana. Nabi Yakub, anaknya Melotama itu melalui pintu disuruh melewati beberapa pintu, maka aja naci di pintu mundur tama. Nasabak kamu menggeretak ya anaknya Nabi Yusuf kan. Jadi maka aja lewat di pintu lain, jangan menyatu, nanti kau kena ain. Itu. Nih ampamparang gitu. Ampamparang. Nah tama ini lasah. Itu bahayanya. Dan ini penyakit banyak akan kena di akhir zaman. Nah, iya. Jadi upasang ni, yana tu ampai zikiri itu perlu. Ya kongka agak-agak supaya tidak terkena penyakit itu, menghindari. Kamu tuh ada zikir yang juga bisa kita amalkan, termasuklah kedejakum. Itu bisa. 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah, Amanar Rasul, itu juga bisa. Iya. Kemudian yang terakhir, si tanganan nih. Jadi yang terakhir upasangi angkat tu sikiri bu bisa kita amalkan. Tabace ko puraki masam pejam mengaribi ketelu. Tanya je sikiri tasbih. Tasbih na malaikat. Tasbihnya malaikat. Jadi makadai nabi tak nigi baca ya tasbih na malaikat. Namo pa degan nabusawa ukutasi edosana. Angkatina dampengi pong Allah Ta'ala. Ya pe kong ka maki buat ya tas salam, dena tas susu amala medicin. Itu kelebihannya. Jadi tak apalah icet de ero. De to nama lampe, de to nama puncuk sisan. Subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ah, iya roh. Jadi tak apalah nih. Jadi subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ah, iya. Jadi ini riasat tasbih malaikat. Jadi subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada yang kita bisa petik. Tapan nenungi pengajian tak bu berapa kali? 1 kali 1 bulan. Iya. Namo cica misi ulang. Apa amadari itu ko ya tosi ko minggu-minggu cinam pana bosak. Iya. Pak makorowita yana pengajian ta usahakan pananungan. Makom itu tu samanga aya galau ma pengajian katonang kato makuntu si salbelau. Puran je mapanguju na bakitanga. Angka tu nang kana samanga lada de penasara na mena juga. Iya makome maya sange tepak. Ya ko tako malam-malam may tepak ta baca la ilaha illallah. Tapi ta palampiri wi. Aja tak kada la ilaha aja ta palampiri kadaki la ilaha illallah. Ya ko dena ya rota baca Allah. Allah itu yang menguatkan iman. Iya, yaitu sikiri na ruwe maka di Allah ya ko sikiri sukuna la ilaha illallah tapi tapalampiri aja tak kada la ilaha deh kadaki la ilaha illallah. Nah, insyaallah itu jadidu pakabaru tepat dengan itu. Saya kira ya no pengolongan. Itu kami makutana bu. Itu kagak di. Oh iya silakan bu.
terima kasih atas misalnya diberikan mengenai masalah salat sunat. Iya. Tapi kita mau menunggu azan maghrib dan itu. Iya. Tapi pernah saya dengar juga sebaiknya itu salat sunat dilaksanakan di Betul, betul ya. Bagaimana ini dengan salat awalin kalau kita Iya. Betul, Bu. Terus dua masalah maksud tadi itu. Misalnya kalau kita langsung kita sujud, apakah sudah terhitung satu rakaat atau ya, betul. Iya. Pertama, iro sampaja sunnae masarolabbi inareko okui boleh ijamah. Masarolabbi. Makanya sholat sunat itu memang kebanyakan dikerjakan di rumah. Jadi yolona loro makanya aku ki boleh kode to nato terlambat masa sampaja loro ya miko dini dapi kata berek pamulan na imangi koki boleh jama lo sampaja sunat loro o lalu masih ge jama apa ya se iya tu dapi kata berek pamulan na imangi na iya masa sampaja sunat jadi namo matangangi masa sampaja sunat bu napai sirakan nakama tawe yakin maka dia udah api matu kata berek pamulan na imangi ko selesai kan sampajaku tapapi soban langsung talukai kata berek telah lepas kita mengambil sab nasabak mage lebih utama mendapati takbir pertamanya imam dibanding dengan sholat sunat kecuali angka dua sampaja sunat deno disalai namo kama tawe jatuh tasalai kega sampaja sunat subuh si bawa witiri ajak tasalai kemudian iya ko makadape ko niya wabin iya komelo ki jamai awabit ko boleh dia nama regaga tapi iya komeki pakai mata jawat tu mengaribi tapi kau tu ya tatajati waktu isa ko masih itu tidak masalah itu yang justru lebih baik nah sabak angka hadis qudsi bahas sih makiro yang kedua demetona tareke bu iya tu suju nah sabak mapamule rokok ko deta dapi rokok asal yame meni berarti iya ko suji demetona dibilang tapi iya ko kata bereki langsung tacuri mange suju talolongan ngapalana tapi tidak terhitung. Nah, makanya itu aja tak ada utajak banding menrek nama tu. Taruh ni jolok makan dek napa lau sambung dek. Selama sempak mopi tadapi suju kata takbiratul ihram ki napa langsung suju. Jadi ro baca suju talolongan ngapalana tapi tidak terhitung nanti dia harus diganti itu. Tapahan ibu tu? Iya. Itu nagaga bu. Oh iya dia negara. Terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.